Verente na Kenyanji tumushangiro mu irembo ryenjuye ashagatirwa abizukuru omurikacu katerera tanu kanso omurubirizi district. Kenyanji ine myaka nkagane nayo bukuru kandi atwire na areberera abizukuru mukaga okumara obwire buringwa. Omwaka gw'2022 Kenyanji akimuka nkabutosha okuza kushakira abizukuru yazo omusirgo omwe ha mugiga ha cyaro omurumo gwa muhirwe kukaba kuri yo kufuhirira omusirgo nyanya kandi akaba ari yo kushashurwe 15. Kuyabira ariyo nafuhirira omukono gwe bomba ukamwogo mu ngaro ombazi gwa mweshuka maisho kandi kwihobo amaisho gega kagira obuzubu hati taro kweza je so tokweza tinkweza hati tokore ikiko nuko mukasese naje nangiye kuronda kasente kuzakora umuzi unakireyo umuzi bagumpa bampa umuzi go kufuhirira bomba bajimpa ombazi bagumpa twazamusira natandika kufuhirira unabire ni nakiriza ante bomba niyo ninza kujiheka kujikwatira kujiheka bomba yetura hansi ombazi gona kanyeshuka gona wanyeshuka amiso gahuma ubundi yaha tindu kweza niza hato bwana bwanje no bwo bwana umwareba tinyine kinkubugasera tincu burondera cyo kurya tincu burondera ka school fees bulya bonse bwenda kundira mu nzu. Kenyanji najya kwiho mubazi kumweshuka maisho embera temwanguhire nabujya ngo ninza ko nkibwena nko muntu yari twanka ngo muntu yari twanka mubuza ntkonka siwe atkonka ogwa atisiga yampa ko kurya abana banje babana ko bari mwene hate nebo bwiye kugambara bwiye ko bwasobira nawo kampa buzire ati ndiya koko kundeba nukwendi kunku yabomdo kana kandi gunte unyatereto twize muteka amahega mutunywe mu byami. Verente na no mumbandu bingi abarukorese mbazi erukufuhirira kandi byingi omubiri kufuhirwa nebyo kurya ebirukuribwa abantu nkenyanya obutunguru watermelon ebichori hamwe nebindi. Rubirizi district ahitwa kushakira embozeji nemanyo munonga kubeye n'amataka marungi garukwiragura kandi gorwezo konkeki no bucirabe kiri kityo abahinje no bamanya ngo baba batafuhirire tine kibarukusharura cyo tumanya konka aho yang thaje cyo twinga kitere cyo tweka tufuhirire mbazi na munonga ngebye bihimba ningo enyanya especially enyanya ezo tufuhirira tumanya ngo ntutaho mbazi kandi tugaruka urode tugurya kandi guyugwa kabi ahamagara gitu nimbanza na urea na nintandikana na kandi karante zaka charabyo ntamo ize guro iyo kwate charabyo na vida max na dayasi ntamo na bosta ero kugomasya ikitumbe waza kwetegereza abantu abakoseje mbazi obwinji tubakahangara barukureba nibakira kufa maisho nibakira kugira indwara zo kweyagura bakira kugira n'izindi ndwara kandi zikoretwa ahabwe mu bazejo bamwe ombara kuguzembazi y'ebihingwa erukwejo nisubwo kufuhirira nabajangwa katare karoho kandi abantu nibabaguraho burizoba kandi omukuganiro kutugizire n'abashobozi b'embazeji benji tubarukumanya kabi akariyo mukorese embazeji ahamagara gabantu tine honko mbazo kuba kweta dudu aseramectin dudu aseramectin no mbazo murunje munonga gwabantu kuba kwitanira azantu kwesa kufuhirira ebihingwa byona tukwesa kufuhirira bichori tukwesa kufuhirira binyebwa tukwesa kufuhirira umwanya umunyanya kandi abantu abinje nibagukunda ahabo kugira ngo tugukoragaza rurabyo ni tanombe ikurjira aha quantity ningasi aha winjo ko ipaking room ukapine moya uko uri mu size inche ya 100 ml iginene gure ko misatu akace then tino mo 100 ml still nawe ngaroketi odeke ko mitano tino mo roketi ya kota au hafu amana leta so nistana bujiro mu package yazo ndizo emwe ni kesi aho abantu batakushira kwetegereza mu kacito hati tubasobora mu difference yebene kora nka abantu bitwa gacenge cyo kana yeri serious tutayayireho ofisi ya mukuru w'ebyo buhinja habwa Rubirizi district barije Didas kandi kimwe mbibuze mbuzibwe
ni akaba kakubasa kuretwa embazeji kurugirira harubarije leaders okufuhirira omuri Rubirizi district tikikaye harwa ahabwo obukoko bwingi oburi kuteganisa ebihingwa konke kizibu n'abahingi bubonka no bakugweretera ati urati n'abahingi n'abahingire ng'ebihimba omugambira ati kurugirira byo kunabirambura bino buzubu bw'obukoko bwa aphids ninga thrips mwana mugambo tokolese cypermethrin sumuga cypermethrin yo dutsaiba trade name ato mugambo ti okolese ejo kandi uteka musisi makumi yabo asha konko muhinji we akiruga ayatapana zaso ninche ato mu 20 liters atinza kuteka makumi yata ato shanga omubazi namwacha kwabuza kabuzo ndi owanyo butwa butabwire nanyo butabwire akwa kufono kuna kutukuziwe modo toka kigabo kwangamba muno ikimachi manyisangu omuntu arukunyubutwa butabwire nubona butambura speed omubiri ubwo nafoba kandi butabwire nubikabwe panga hamwe hine aba customer naija akiza ngo wawe uhura yakujura ati ninyenda ngecho kurebera Widmaster no mubazi go kose umwata aza uyo borota kucimanya ukiza kumubuza ubota kucimanya gutwara bacobora yawo uhura ngo afuhirire ntura atachifuhirire ntura zifa zikimara kufa ati aiza arukombraininga kuri niyo muhinji aferwe ntura ahabo butamanya kuri abayingi kugira ngo bagendereho instructions zo mubazi nkito abagutuguza ekirungi cyawe kiru tuseme kuboine maka ombazi ogwaza kugwayerezo muhinji ukagumwandikira ko kuseme bani gukora iyi namba yo kwanza namba ya kabiri asemeriye kuba no mwereza awupimiso bino kumiso bameza mibito kubisa ese yambani kaka ni sana kakwereka no nakiyambaza nzakaga zawo nakaka atko kamweza karo mirs ninga sisezi ati agendera wengi cyo cyakuba wakasobya akiza kagambera umbazi n'utachukuya muguri. Report y'ekitongore ky'ebyamagara ekyensi yona ekya World Health Organization neyoreka ngu okukoresa embazi y'okufuhirira n'ekyakabi aha magara g'abantu ahabwo kuba eino butwa oburi kubasa kwita maisho bukateganisa omubiri gw'omuntu hamwe n'okuteganisa enkora y'omubiri gwona. Hona nabwe report niyo emwe ya World Health Organization neyoreka ngu mu mahanga gariyo nigatunguka abantu abinji nibakoresa embazi omu miringo etahikire kandi ekikiretire bamwe bafa. Kurugirira ha World Health Organization emwe hambazi rukoresibwa kufuhirira neguma mu itaka kumara obwire bw'omwaka gwona kandi egi neteganisa okutoka kw'ebihingwa ebindi ebiri kwija kuhingwa mu itaka eri bwanyima kandi ebiri kuba byatokire bikora byino obutwa oburyo bw'akabaha amagara g'abantu otireho no kuteganisa okubaho kw'abantu n'ebimera ningashe kiwakweta ecosystem. On background kuko kurebayo ogwo n'omwami Nelson hariyo nafuhirira enyanya enyuma ye nayo hariyo ndijo mukazi natereza ebyo mushija ro kufuhirira aba bariyo bafuhiriza emibazi etari yemwe nemwe okwita obukoko. Embazi egi neyakabi ahamagara g'omuntu nkenyanya okora kufuhirira nokora kukorata okagurya mbwenu hajirwe aba agroecology school of journalism and communicators turiyo ntureba ecyakubasa kukorwa okureba ngu abahinji bagaraka hampinga yitu eriye yakare ahi wabirohinga chimba okachiya enko kuchazayo kitaroho obuzubwona obumbazi nyowe niwe ntubasa kureberera amagara g'abantu okureba ngu bariye biribyo kandi tibyabarigiramu akabi kwanyuma yo kuruta omagara gabo mwenkata kunashikiri ni mbandiya utinkare banko muchero mwentinkare banko muchitabona ngo mbiburi nimbo mamisho nore haza horuhunu bajangu muchiretwa kuhirira aromu kwa ndi inka TV nkareba abantu bagesa abantu bishaka kubyiruka bakabiyamo fertilizers ezitu za roko so nico nakwenisha aba government ngwece bene cyo yatamwa amani tubase kutondesa ahubwo je mbaze yitukoresa kandi ruza kumara hamagara gate.
storage yashakwa n'obushagi kikurwa mu kitongore cya Agroecology School of Journalists and Communicators bakwatanise na Eastern and Southern Africa Small Scale Farmers Forum ningashi ESAF Uganda. Huntington tumuhimbise akatehangwa ahabwa storage.